Athothi abahishana nalontombazana Yeah. wathi naye umfana nomqhenyana Yeah. ngidawushisa ekhaya kini njengaya shoes Hayi man time. Muphi lo mnyaka la ishe ngayo lento ngoba nyalo usuku 2025. 2021 ngina 2021 4 years. 4 years back Solo la lomkhukhu. ngisolo ngila kulomkhukhu na itolo nje ngiceza ulungisa ngoba bekungena imvula Imvula yebo. Nilijale likhuluma njalo. ngilijalela Itshele le mfombi yalo. Umntwana ngidawushisa la khayini njengashozi. Siyavela inzabo. uyabona Siyavela inzabo. nontombazana wabethe Ake silungise la time. Nguve la ukhuluma khona ukuthi sitha ngokungilomake. Oh God, it's VK Music. Ngangibona ngithule kwekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa ngimzobona ngimpume hey Awe ligama lami ngemuzi wakhe Bibo ngikhona la kuMpumalanga yethu TV kusima o podcast sinemuntu omdala la usibhalele uhlala khona la Mhlumeni Trust khona la kaBhukweni usibhalele wathi bafowethu ngidinga sizo lenu ngidinga ukuthi nibe seduzane nami ngidokhala ngidontshela isikhalo sami sebese siyabona ukuthi siphuma kanjani so sifikele bafowethu Grootman awusele igama lakho ngubani wakabani John Khoza mina John Khoza ngihlala Mhlumeni Trust Grootman awusele ukuthi yini inkinga yakho uzosibhalela ngashelwa mina yeah 2021 washela indlu 2021 2021 inyanga bekunguSeptember kungani ishe indlu yakho lomsana sho ukuthi bengiphumile mina bengihambile bengiyemlinzelweni ngishayisa M17 ngathi ngishayisa M17 kuyi Friday yebo ngiyaphuma kane nginesitha sitha yes lesitha lesi bengayadi lento ngiyakuva lomsana nangayadi lento ukuthi sitha sami ngisho ukuthi ngathola make anibantwana lesitha ngiso lesabangela ukuthi sishise lekhaya msafaka ipetrol bisitshela ukuthi ngilaphakathi ngoba mina ngimnathi etshwala yes kani ngenhlanhla ngiphumile ngabethe ngiyahamba ngimlinzelweni ngiyakuva Grootman ukuthi ngalenye ilanga lemalanga shothi uthi lokushisa kutawusa kube emgcibelo yebo bantwana babethe bayakhala bathi phuma ngesikhala kwatholakala ukuthi labantwana kwavela amakhena bathi nomuntu akekho lapho usemlinzelweni bathamba umbiti yeah nakafika lo muntu nakangibita wathi phela wona awusana khaya ngathi mina kunendlela bani na lo muntu lokubitako umakhelwane umakhelwane akusiyiso lesitha ngiyavakala right wasibuka lapha etulu ukuthi kwenteka ini mina bengendazi yes nangibuka ngathi futhi vela kuyabhunya manje sekunebo makhelwane kungiloko nje bacima bazama lokucima ibhakabhaka kusawa sekuseni kusawa sekuseni boma 3 4 or 4 ekseni 4 iyavakala lomthalo uyakubona right nangikhuphuka ngifike ngathola makhelwane wami le security yeah kanti sengibonile ukuthi kuyasha ngabe sengiyawa ngesibidi nangwa ngesibidi ngabe sengiyakhala useshoes wathi na ungakhala khuphuka uyobuka khuphuka naye namfika la ngathola ukuthi asichazele balaleli balona babukeli ukuthi muphi lo mnyaka la ishe ngayo lento ngoba nyalo usuku 2025 2021 ngina 2021 4 years back solo la kulomkhukhu ngisolo ngila kulomkhukhu na itolo nje ngiceza ulungisa ngoba bekungena imvula yebo kungena imvula laphakathi kusho ukuthi uma kusha lo mkhukhu botha lomkhukhu futhi secaleni bengihlayithi wasi makusha lo mkhukhu beyovusa futhi ngawona la material lawo ngoba ngiyawubona ukuthi aronsile la ngiyola kashile lawo la material yebo yena ngingathengile ngathenga cash wathenga cash ngingaboleka imali kulekule ndlu yokuqala kulendlu bengina2 yebo imkhukhu yemkhukhu khona la
yebo sekwatholakala ukuthi ayi kusho ne-ID khona lapha ngashiya iwallet i-wallet nangishiya iwallet ngashiya ne i-ID yeah small card ngashiya nelikhadi lasebhenki Standard Bank i-Standard Bank uyakubona ngabenza ngathi nangibenzile kuthi lengihleti 2 weeks yeah lo make lo ngangithola nebantwana yeah bayacabana le ndoda yakhe oh lo make lo wamthola nebantwana nashuthi nihlukene asikahlukani nedi ngoba sikhweshelene nikhweshelene ukubona story ngesimo lesithile okay basekhaya lokho yeah wasekhaya lokho yeah right kwatholana ukuthi bayacabana basinabacabana time ake sibe kahle lo ntombadana nichelelene uma senicheyana lo mawakho wathola umuntu o lo mntwana wakhe ngenteka lapho lo mntwana wakhe lo mntwana wakhe wathola someone singane okay wabana 2 yabantwana lo ntombadana uba nathi ubona ekubeni hlala kuma hlala kuma ngiyakuva lo mtshala asiqhubeke right kwatholana ukuthi bayacabana kanti sosukile le kulomfana ubuya la kuma yeah sihleki kulisondo njenganamuntu yeah phawumselive kancane manje sesimasledi kulisondo njenganamuntu yeah uthi lo muntu ngisangobuka mama uthi ngisangobuka mama kapapa yes nakathi uyahamba usekubuka mama kapapa lo stepfather or baba wakhe ubaba wakhe okay right uyahamba athothi bahishana nalo ntombadala yeah wathi naya umfana nomkhenyana yeah ngidawushisa ekhaya kini njengaya shoes hayi man time nilijale likhuluma njalo ngilijali itshele le mfombi yalo umntwana ngidawushisa la khaya kini njengashozi siyavela inzabo uyabona siyavela inzabo lo ntombadala wabethe manje ake silungise la time nguve la khuluma khona ukuthi sitha okungilomake nguye lona njani akusinguye nongive emuva masibuyele emva kancane uthi sitha wona ngilomake akusingilomake akusingilomake iyavakala sitha ngilomfana lo mkhwenyana ngoba manje siyavela umkhuluma sona ukuthi wena lisejalo lo mkhwenyana ngidawushisa la kama kwakho njengale kashozi asho la ekhaya uyabona sengilikhani le ntombadana asishukumi yeah atutshela makwakhe atshela makwakhe nakatshela makwakhe wabita mina futhi okay lo maki le ntombadana okay wathi nakatshela mina wathi sengishone kuye sashona kuye nasishona kuye kanti bekathakile lo mfana semfike ngiyambuza ngithi licala lami ngani yini icala lakho yini uze ungishisele endlini nawo kuyafana already ungibulele yeah awukatholi lutho lapha kini uyabona yebo seyini inkinga na owathena kulo ntombadana uyangibulala ngidakubulala ugcina mbulele kulo ntombadana hayi time lelija ugcina mbulele igcina mbulele ntombadana kahle bona umucabanga bobabili lelijana lentombadana yini libe baheshana ngayo yinto lo mfana bekabanga imali embeshini yebantwana akusetshentwa kulomfaka lelija alisebenzi bafowethu babuyele emakhaya simo singasebenzi siyiproblem bafowethu simo sokungasebenzi siyiproblem uyabona njengoba unomtshala sakhuluma sona athi lelijabe lingasebenzi belimele kuze kufike impesheni athola imali yalabantwana ngoba ekube nemali efuna yondlela abantwana mara siyondla lelijana bafowethu simo lesi man but man ake utshele mina uma isha lendlu ngalo is 1991 no 2021 yes uma isha lendlu 2021 ngikuphi umzamo lo wendile because esikhathi sanyalo siba nemakhansela siba nebukhosi siba ne-mode committee yini lo uyendile wena mina ngiyendile ukuthi kunalabanye labangicebisile bathi angihambe ngifune police station police station yeah ovula licala ngovula licala ukuthi ngishiyelwe yini uma ufike lena bathini lo msana police station bangithwele bafike bangibeka lapha endazi landazi sakhuphuka bafika babona
babona bathi nababonile bathi hamba ushona social social work engodini engodini yes ngathwala umnye make wathi anganceda lokuthi angangithatha wathi ukuthi likhansela ngathi angaligela likhansela wathi hamba ujile likhansela babuyele emakhaya noma ngaba ukusiphi isimo elokishini la hlala khona. Number 1, uma ke nika something kuwe njenga lomdala Mr Shoes ushole indlu yoba ishile indlu oqala sinebukhosi sinemakhansela sema committee asene make sure ukuthi uma ushola indlu yoba asho Mr lana ukuthi uyile police station funa uyena ukhansela uyena ku ward committee Hortman asiqhubeke uyabona wathi nangisuka lapho ngile to cancel yeah liyasiteka takho bathi ngistende ngilolo ngene nyalo ngilolo ngene nyalo basi ngibani ngibani leja ngibani Nkosi wakankosi Nkosi Ezekiel Nkosi khansela lase hoteli 2 leli bafowethu asiqhubeke lo mthatha uma ufike kumise Nkosi wayende kani wathi nakimi ngimtholela emafemini lapha ngathi nangimthola lapha emafemini wafonela imbombela same time okay wathi nafonela imbombela ngabuya kanti ifoni yami ingasi right ngimnike i-cell number yalo make okay ngathi nangimchaza lo make ngithi la kubo 4 abese bayafona nabafona bathi ngigijime ngekaravanini lapha station okay ngigijima ngalapha so ngilayisha lomnye babe wafika wangibhalisa igama lo magama ami nesibongo konke wanginika iPrama stove leso sikhathi okay unginike iPrama stove yejeli ngejeli double okay wabuya wakhipha sponge wanginika sponge kunale sponge esincane sasene double lesincane lelo lemlwe1 okay anginika sona na 20 ngubo kuphela lo mnyaka umuphi lo mnyaka kambe 2021 nyalo 2025 nyalo cameraman ngibani nyalo September 2025 September lento ya 2021 so ake ungitshele lo mdala ukuthi njengoba khansela ukhuluma naye mode committee khona bake beta ngalana bakufonela bakuye ukuthi nyalo sesilungisa 1 2 3 kuwe kude lo mnye mfana wakanguna walapha nguna i-ward committee weta lo mfana nginalo mnye madala wathi nakafika lo madala weta kumuphi iminyaka ude last year 2024 wathi this January lo sophelile kungiSeptember kungiSeptember utawulungisa utawuhlanganisa nelikhansela but bohlanganisa njani because from 2021 until 2025 lesikhathi sesithi and lo mnyaka utako baphuma phela 2026 namangadi babukele emakhaya Hortman hlala kabhokweni engodini sicela lisizo babukeli bethu sathi kahle ukuthi bakhona laba ngavula tandla basize lapho basiza khona sicela lisizo leni bafowethu nayo indlela Hortman la ngicabanga ukuthi ama video lapho ama clip niyabona phakathi ukuthi kunjani la khona kulisizi bafowethu sima Africa siphakamisa sandla bafowethu hayi ukuthi nasi nje uma silasi impumalanga yethu TV siyakuthanda lo lokenekako kuye olekenekako kubantu no sizama ukuthi sivete ukuthi ngathini sichaba sethu singema Africa kubhlungu uma sibona bahlala so yabona there is no one umuntu lovelako njengathi so njengoba sivelile bafowethu lapha emakhaya naye Hortman number 30 khona bafowethu lapha ku screen sikaleni sifonele bafowethu Hortman esafisa ukuthi enyelanga sibone la sengini 2 room noma 3 room ngenxa yeni babukele emakhaya sisi pick up Mpumalanga 8 show sisonke bafowethu Oh God, it's VK Music. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozilivuthwe iqhinga lami laziwa yimzoboni ngemphume